Skele, Ampa skele, Uza ngobukele, skele, skele, Uza ngobukele, Ampa skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafele Moteba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasil Vukile bafethu, your number one podcast in Africa. I repeat, your number one podcast in Africa bafethu. We are currently at food bar where they sell proper food, not just the ordinary food that you know. Sinama trotters, sin steak, sinama. Then we have your favorite Kasi meal, which is a quarter bafethu. So subscribe bafethu and make sure you click on the notification button. So namhlanje ngiphethe Royal Man's Cup. Benginesikhathi esiningi ngithulile ngaye. So manje ubuyile. He will explain what's going on and he will take us further. So make sure you stream the soundtrack that starts the show. Is Skelem. You just go to all digital platforms. You say Skelem open bracket uti KWA uti close bracket. Skelem open bracket KWA close bracket. That's where you'll find the song and have fun with us and vibe with us. Skapi kapi. Yeah, sure. Aze yakada. Pizza. Mpanaka. ID office. Mpanaka. Great. Kona ugcine nini? Ugcine nini? Ekaw. Asikhathi ukuqopha impahla zami mina. Yabo leki bike yaphe vest ekushayile na vike man. Akumla wangibeka la ngagibela ngagcoka imask man. Ngisaba ukugibela itaxi man takana before Mamelodi incident kitlile ka tola ta di charger tsaka. Akumla after lesini kim akobola nerile ko skela se phones. Yeah. Itola ta dilo tse charger tsaka ya the last time yabona ukhohliwe wena. Mfethu phela mina ngiphila. Wena ugcine ngasikhathi seMamelodi kwenzakala ama movie le. Mina ngigcine seMamelodi. Hey. So dog. Uzale batshela ukuthi eMamelodi awungishiyanga la khot man. Ngokushekho. Wangithola nguphi? Like us. Ekas. Ngakana ngisiya ferry yamara kabo. Mara not ngimshiye as if ngimshiyile ngimbalekela. I'm the one who said hey ufuna ukusala nama cousin wakhe. Exactly my point. Yeah, angishaye lezi ka Jima shiya abangani bakhe eNigeria. Awena bawusile ferry. Kokobe. Asikho lapha choose. Hayi ngizele mina. Zila iSoweto. So angazibhekeli. Hey, angibhekele ithombe zami phela. Yeah, okay. Asikhulume talking. So after the whole situation ngokugcina mfethu bekwenzakala ngempilo yakho, because you went quiet for some time and wena besikwazi bohlala live. Njalo kuma live ukhona and the numbers are going up each and every day. Then you stopped going live. Like what was happening during that moment? Why bothulile? I can't. When I were cover when until like mina like clear. So when ntakana you know 30%, so it's like no it's bachele 100 no zero and so I come in dining industry ke bone metlholo nantana apply ntsola like na feel ke plan dile in le metlholo eo not knowing one sort of it to backfire and so la phela ka yazi akumula bengifuna ama manager abantu abhanga bazi yangithola ngihlangana nayo live angitshela ukuthi ngiphuzana ithi hini sasena atantana ka tuphusha abanye ngithimisa umoya ka abanye like yangithola so that thing yenze mina industry nje ngibalekele nhleke lisikare kiwile abana yawo kiwile ekintude libuwa ngithola shima is like isibale like kinkile break ya chara ene break yo itsi break ya teng na ke ba dimba ka ntja ka bankisi break nka se re ke nane ke sa bone go ka break next I pon like kinka break da ntja ka cause ne ke blender cause chelete system wa nthola like hayi di celebrity bo shebe shit bo nthola bo don bo nthola bo xolana sizokuthola kilobana like bo malema bancaba kilobana like you feel like so le brakot ngithola manje ke planile in bo brakot nyana bo ba account so le ka iketsa pramfana should manage to the point bo goreng I keep vale bone feed yeah
Boma vale boshebe. Yeah, na penzele shit na yothi kimcabile yang lena una lo park. Shina kona into na uchara mfethu matala wami ngicaba ukuthi uchara uplomano ka. Chara. Oh shit, mfethu uchara wabona kusabelisa ka wena. Mr Kholi yonsol. Abo flower lo harass ntwana nkasibuima ka mauthabo. Ake baqavi. Ma million GT KX ya ka mona ngimrutile dithiki. Oh well asikho lapho. Yangithola. Nakanye ngikhuluma ngomunye umuntu ngizele mina la. Angizolwa suthi manje like yakhe iphila libone maka like na neli fan libo T4 ngikhuluma manga njalo abo T4 abo abo fezela yesibali phela bafezela sekubusa bo ntwana nyazi izibazisha amavideo rona nyana wakhona nekodi club nantwana ntsini mina ngidlali bafini ngilimaza mina ngiyakutshela nisi akulwanene maka sikakenya bombe ngitlo le matsana bona mo akulwaneni be content eka sikomota le bo mangma maka like sheba if re tlo lwana na beef le tlo khabatheka mauthi yakho lo mela dintja tsaka so le direct ofezela nesim sakhe woza madala yabone na lina kayichaya dana ntanga na kayichaya kapakati kwetha pakati buthi amachita njani ayenzeni ukhotsani bacanga ukuthi bayabazana kanye ntanga uDon uyekile is like they found a chance ukuthi yazi company Don sek sizingene nakibuya yalo sikhole speed angithi sengikhuluma into life kamele eka if it wasn't for Don akelexite so lana le batla ke emfethu pe ukhotsani ngisabukhenini ngisasesikhotshani mina no akelo kombo nanta ngithi umaga ngitso so wethu 347365 ngizol every second take it down ngizol kada kikogeshe bakhe ama royalties wamada ama farm like izinto ukuthi ubaba musebenzele ngizile so kile lona lebana lona ke matume bo papi utlwele gore ko gae dintsa ba mapedi hole ya kitsi ka mapedi hole zone 10 ntakana ngitshela isitori senza ngiyacava akayigugula mangakhona manager yami thama la manje nile akusabatha bo papta wena papta pema ama drugs wena ikwinchika kayazi papta bana ile bengimanager upema ama drugs khotmanyekela ama drugs rehab utshela umfazi wakho azabo ka ke bangimoshela impilo la kanjani bakumoshela kanjani epapta namfitha kochele ngoba igama la kapapa angifuni ukuliringa uyalazi upapta ile awuthile ngicabane noDon ukazi wenzeni ode ama RM ufela uDon uyangithemba uyangigaya feli like ama RM uwela akasawathisha uDon maronze go Don azama go ngikhatha off untonyana because of yena uyinaganela liwana tsubile ngithola la mani sibale fele yena waphusha yena nana phusha rismadlisa ama rote separate no bangela ukawo mina kawo like esa industry abanye sihlelitaba industry ntwana ayithezilita shina ukawo wenza ukusilisa ntwana lezahluka nentwana lezibuya zonke kasi ka bakhule bonke labantu manje bahlukana kanjani bafoma ujezi ka zibuze wayiJosaya noka ukawo ayena fele ke papta utlwa like wabeyana yena fele anhle ke mthepana kwena Tshepo sibali Tshepo man sibonga yangidawa angimazi yangidawa manje yangidawa yazwa ngithi yangidawa ukawo baba ukawo wangayi akumula khona la ngiposta ngithi nginedlaza ngemoto nyakho yiwe le peula le wena ogotswa wesberry asimoteng mo ke momsota wena so batho botse baya re tlo di bua so o reason ke matsapa ile clever le benza akumula le tses besama na mina no khauta le besilibile siflexa ngayo nje re dlala pine kipsi kiko shapa ke yakubuli let's clear besishanga ngale ya moto ya kaka manje wayengekho manje wasingapakanga manje ngayo mara yena bekathizama yabona ntwana ke bariki na pilunyana etsona na bojima ke bekela baba nangstrong ngenze strong dome kubeningi limaze nengqondo ni ngizolo fele thunga chance takana ke ngathi buzo if a question yami ukuthi upapta ungena kanjani between uReese noZuma because abantwana bomuntu la ubalwise kanjani ukawo ne awukawubheka uthatha lentwana bugozi ki doctor ke ngakasho manje ukawuhlangahlangene into ebhaye imbondiyi ukawusibalela ki lapha ke mina kwamba mzonde ukuthi babone lezi zinto lezi azigqokile
Ufande Shinobi. Shinobi is Shinobi because of yena la man. Oh, he found a Shinobi lesikhuluma. Hlahla material hlahla. That's what the dealer Adidas ka la man. Mara abona go hlahla ke maikela kwa o betsa motshabela. Hlahla mfethu hlahla mina ngijela utantana yami bona la uzibheke. Ngizwa angibona ngibani kawo. Sajalo. Utoni nya understand wa. Utoni ushimtsi amazi la ihlakaniphile leya. Tona mtsiba man awuthele vele ka di RM's house bali. Last time ungqina khotman khotsa etseng aba no vali lim giftosi mina wabulalo futhi ke mantwane imabasta 929 izinja nestyle re vali ntwane nele da giftosi ile first time ke mmona choose langa la khona bokwi birthday yami ntanga ntwana dia happy ntwana kina go close la event la kokasi ngizol kiwadi based on a true story akubua ke di bare na kubua ntho etsa etseng ntho yile ningenze ukuthi ngehlisa umoya and ngehlisa umoya like imfethu ningenze ke tsene into life ele go e ke lahlile ngwa go bola ne kanga choose mama o sengenze ke buele ko kangeng ke tshele sekele mamseli bosipoya yabona PC le hleba le ngishena ngepholo yakhumbula those niggas are clever mfana fele bona ya mawutha grand make sure ukuthi ngisave yazi mina nokawo sabosha sithi mina nokawo abangani bakhe bashile kubosho mina nokawo lela ngasekushiye Pitori. Exactly my point. Ayilela la ngibuyelile ntakana mfethu ngiplo yakhumla la ngilande tipso ngama ole. La go getho too much. Kwa Kenya is like iBramfish ngavaya asik like aba mo leveling yaka. Until nginiringi blind nana nikhanyi bafethu tongyong like nina nsinya tlhaloganyo lona ngisetsa dithunya lempontsha lifestyle e ka mla pa ubona ama grenade pump ke ngayibona la like mina njama ngaze ngabona ipump nta ayibona like hands on bayathengisa amachita kanjani badlala ngazo lezi zinto ithi betsa ngihleli kanje ne umuntu oyi-1 maybe oyi-1 abafika atayi asicela matches aphuma makaphuma uphuma ne iba ngathi uyaphuma entanga kanti into lebe bayishiyela eminyango ubuya sekabuya iphethe ikhona into onotushki buyiphethe ayalanga mina ngibaleka amakaja amachita abaliwe ngicela ukubona kawo iclever sibaleka lapha yesho manje kwanyiwa kada dzipisong okombi taxi wenza kanje lapha yanyiwa lapha ayimoshekile babhoke abo Nelson Ntombela abo chicken uchicken ukuthi ube uchicken khotman lama ukuthi nyawahlaza ne chicken redeem sit Nelson Ntombela ukuzimela bekashaya isipansula nzona nashasikhanda gore abaselehe so nahlakana le ntwana tse kuma ntane bo last born ntwana bo last born le ntwana le yashima behluluka ngokushala style si7 bekafuna ukumura le ntwana umazona ne wakaba Raymond wakaba hlasa utsi website khanyana ya metsa go raime so yena no gore be chicken be is a living testimony we o tswa ka giso ka buye kitchen o ka yang kava ka le ka ile mbuzi impilo kuyo manje wathi wakomsheba ku diskim GP ele hayithabuwa ele tsiba English yo ayabeka la isimsa ka phuma ngamakhala mara mabheka movie that's why fuck to be loved in Zondo even Jesus Christ was never loved. He was stoned to death. Who are you to be loved? Fuck to be loved. In Zondo. Even Jesus was stoned to death. Who are you to be loved? Kunganyola buslembo wena ntakana WhatsApp yangithola so sungiqhubeka ngami ke yangithola ukuthi maye hayi thina namachita mfethu khona iBolt guys ne khona InDrive. Okay. More request. InDrive is owned by illegal immigrants. That means is owned by like a person who's an illegal immigrant, which is a foreigner. I'm told. They are not allowed to go to Baspanega Bolt unless there's a something in Tonya. Government loan. I'm told. So InDrive rona retletse ka matlhalo gona ma technology. I'm told. Re request some mem. Abana banyana ne re setup al sa bonde so re nka cause la papa. Yabona laba kella banjani laba bapholile basememelweni oyiwana buki ngamfulasha nangifuna ukukhuluma la babhore kanjani before qhubeka ngendaba yeBolt bathani imaza abantu badle imali yomuntu orong bangazoyenza ngathi manje izinto zi right manje ngithola labantwana intana uyithi ngwane akubona nekuxoxela ka PC rehla ke re sibaleni nantanga ngithotse banyana bajiva
ba jiva uncle kopa attention re tsotse banyana ba itse ba jiva kae ko stage ba shapa dipakadi tents ke bone bana ba bodile ba itse ba bole kanjani nda mina angibalandeleli ngibona indaba ba etaba kutsoga ka ba bona man hayi anzolo nifineka labo ni trendile uwela anzolo mara akhulunywa iside ukuthi bayenzeni ukawo bamshaya imali to the point ukuthi abamgayi sex angithola babone mutho uri ke peula right chomi ari muje chomi okay hayi kanti ukawu up7 uma ngale nto le ali shapa tlhogo dilo tse ntwana ntwana so le blame mama system diamond or banyana na blame she wa system why blame system spam basenzeleni spam senzelweni dala bashaka zulu bebangena ipama choose bebanemikhono makhwasile leswa bathabo masuku so leswa nje masibona umlungu sibaseleka njalo mina umlungu ayiblind mina imsearcha mina I am search umama enkonzo uphethe igolide angithi igolide kuphi ebuya kuphi la nemsoda la Marikana la embethi bathi babaja treasure hunter shebela discovery nakushebela ko discovery ko National Geographic batho ba ke treasure hunter like ke salvage hunt nakere salvage hunters ba etsa shogo ntho ke old school or intanga ba ithengise in auction because it's old and most of us thina abantu abamnyama abumadala bethu banezinto zakudala mina thema lami like unama LP ka Huma Sikela original unama eka ngiyangabhayise i1 yazi ka ukawa angishaka malantshisi nga understand finisa ngentwana yabo only to find out even today akekho nayo thema lami ngasikhatha mncane ngenxa music ngithola to the point ukuthi uyako king ebitsa mina ebitsa music leyo mamela ngira ile before the phone ngithola ile mutho oba LP ayise LP ba CD linodi the time I'm phethe album la Tupac CD ini all eyes on me you pay I like with king I need scratch uphethe album yaka Fresh Prince of Bel-Air uphethe album yaka in Dr. Dre no khona le pale 2001 up in smoke uphethe ne video khona like iphelele angithola like mina ngikhulisele ya feel ngithola ye kufaka istamp ile iyo ngimazile because le aka ikhuluma nami grand ka ekhuluma nawe grand kanjani hayi le aka ingibona like tsamala ka ngitsama di footstep mfethu diamond ke matume Johannesburg papa ke matume junior bo papa yabo nale bafethi nale gama le into kubikwa nami nami ukuthi ubiza umntana wakho ngegama la kamalume wakhe manje mangiflopa ndo malume wakhe bekasihlanyele nomntana uzohlala yekani lento leyo bafethi that's why libona bo offense bathona libo offense bo le bathona libo leyo batho futhi malume wakhe exactly my point nake matume bashebe bakae ka life awufela baphushitsa choose maka unless uflopile ba mokoba kwa bona ngithola igama njami igama there's a meaning egameni kini ba ngonkasithelechi motho maulidi ure hayi ibetshwanelo tshwarelo hayi di mambitso amambo tshwarelo one reason yes mina ingwentseni yes mina hayi shothi which means awapatala idamage uxolisa tshwarelo bazali guys everything right iba just that's why industry ibatlile gore like re khabata ntsholo so okay ba le bo PC nka se re ke di best friend cousin aka mthothukumela he made sure gore like loyalty ntjaka ne ya re tshora go fela ya di friends di tshabile ba tsebe ba days attack what friends are few amara ba fethu when days attack friends are few mara like abana ta go butse ntho abana mara kusebusuku man sikhathile ngithi ngikhuluma ngale yonto nje abona concept yo tlametse we delete mo bucket list ya gago you gonna feel like you're lonely embedu kwena of you wena ungaphuma ebusuku wena flopo ubatla anga wewe you like unonagane aya kwini like embedu lela langa thi ungitshele ndanga mina bese ngigreen bese siphambili thina beshama in drive sesungitshele okay in drive sithatha azingani mina I'm the one who came ngeSoweto mindset emamelodi okay ngani akumuluma Nike amkhumuluma naye okay before jabela ku in drive hayi mimi ngiyabuyela ngani ya tla ko wena Dave na bhoa ka utsa ka bhoa ka wena so one sorry should not like
mana ikem fethu ntwana lesitotu to the point ukuthi ufeteletse ujutswa ke King Von ntwana le sibale like ona le dikanze pa ntwana le ka mara ke di plank le ska tsoga ansel unka ile plank e wana kumulata khona la bese ngiveza amagani kanye ntwana mi ku Facebook okay yakhumbula ngokhoza ntwana mkhulu asikhuluma manga njalo yakhumbula wena unontshwara status sa WhatsApp athi yebo ansel lawo magani lawo ile ntwana yena ukhalela isigqoko nama ngifuna ishizi lakhe ikhe yakhe isigqoko ungakhandela isigqoko nje ame ukuthi la sikhona nesikhathe lesibhobokile izibuze rayide ngachuzi ntwana le ebatla rayide ngile ene ebatla itswere yamani ntwana le ebatla nna abatli iwo ntwana ena nkasibude sithamtlo mali khale ke mo fa address ko life Angizol shuma uyazi ubenza ngathi akayazi phela mina like I'm easy to find Royal Men's Cup Google enemy yami ngithola fast bazi igama lami akamine labangilazi abana abadom same time bana kanelini na side life sabone ileko stop sign Angizol mina like nakipita uyizi man broken pastor Sonic wazibiza kanjalo like ndanga idipilo di go begila choose na ntana ke ba ke week be hengile khala choose yeno face ene ukuthi ngizengile phimpila mi reality show ntana ntaka hayi kanjani sifake kancane ukuze understand maybe kunomuntu ofisa abaziletha ngikhunta ngikholumodlela intona tsinyana nikabangitawa abantu ka like I need to like mfethu there's a time go like akubatlotswa matsapa mfethu ona le na ke buy like dilo o bone ke spend abo maclip ke reka everything unana go le yazile yami icabangana ayile yahlanya spend imali ngibuy everything like that I need ngizol ukuthi ngihlale style ngingasaphinde ngiphuma ngizol ke yona intona like this why ba ka kalkwatela ke na le enganyana choose ke ba ke ipona nta re le right intwana because re surround ile intwana ke dilo tse sing sharp like for instance intwana fere ke tswe rocharo okay prison ka breaker prison ntanga a ke scheme GP ke tswe re ntanga fere go tshwara hai mlawu ntanga wabazali mpe nguthathi ngithola mina kahle tsenze ngifaka igcwele ngo11 ngithola ake batle go ikhwaza choose uzolima ka ematsapa na kanye ngisikhwaza mina ngo11 khotman yabo akele ka itsi batalano na totally never liloke lona makhotmo madala story show ba re o bolele how many people asimoteng mo sima never boy nomungaza ngegani nomungaza nabantu nomungaza jumpers nomungaza fandaka no mara before champele ku prison home man's cup ke summarize ke atswa mele ube ku in drive phela before ngene prison mele sazi ukuthi angithi podcast ke atara akale balane akuna short memory mele ubuye kwesazi ukuthi bakuphaka kanjani mele bazi yonke into angibathanda indaba ngithola shoot my like isibale okay in drive phela wena ufuna ilanga leli ngiboshwa like the day lokuboshwa uyiqala nje ukuthi ukufana bengifana bengidla imali like boma 9 10 thini henisi abo share spendela kumnani okay bheka okay sabuyela ematraxing futhi ngithola senpe man crystal meth njaka na crystal nikija flatboard ntwana kusayija tona idaningi nikinale engebhaya ngithola ka khona go relaxa go imamela no ntse ke itsubela digata caba mfetho on spins out chela choose wa account le ena mfetho re bo pinde tandete ntwana hore a re bo pinde o bona ntsi wena o kshaya tshisa kuvalwe ngithola pinde tandete like mina no matsapa bese ikhotsana from 2012 sikuya le ngithola yazi le ile ukuthi sithathelwa isigqoko ematsapa basithathela isigqoko siyabuya ngithola ale emfetho re intwana bolela makhotman ntse like bona ke motho o nna tsa teng for nna itse ntse go a ke a bicycle msaka like mfetho ke ba etsa dilo tsa ga yona le medi mfetho na le errands tsa ga ka sekhoba ga o tloyi zibuze why unumeka sho ngenza into right nyakhuzeka ngithola ngiba online ngithola so manje taba tsa di interview ne 15 za ka me okay because I remember mfetho ka di 13 mapodelo maqana ngipodelo banda podile ntwana ya ka saka MJ
da ke mesitse funeral ntwana so ke mesitse ne funeral MJ ka di 15 Antsol so na kufanele luka di 14 yakho papa mase ku 15 izinto zaleli bengiphandela ini i15 ukuthi ngikwazi ukuza yendo of fire phela ngithi ngiyabuya ngayinjama mpanela ukuthini okay ke phande ke boyeka sikupatale batho bakubakolota ngishiye ntangi wishi la Antsol anta yupa got ntango uyangitshela ukuthi ntanga is too early to go back Antsol hayi sai propaganda ntlaka la finele first time ke ya la Antsol I feel ntanga siphandile ngi14 like kilo bana kushayela emhlala phansi anta imali yadliwa ntanga like ntanga 10 rand sokuyiclipa like oops ay guys ay ke clumsy bafethu kuwa thuma sawa ngathi shufela choose sawa kanjaka sawa ka dibetse so man okay bafethu while you are watching don't forget to like and subscribe and leave your comment down below it okay taba di tlatsa pelo dilo Antsol di tlatsa pelo ntanga ya bua ntse so Antsol onselela ile onshaka refili la ya ile choose so bafethu don't forget to like and subscribe ay matsapa untaka ningibusele emuva mara owelimele ngikhulume Antsol ukuthi abantu Thoma kawo na le ndebe ngathama la ka kina le 26 years ma ngize ke experience tseng thama la ay Zimara 26 years yo Bele like at least ke phela ke one piece ajuzwa hayi and bafethu they just to follow bafethu to show this podcast what is organic we are never gonna cut this part khatelani yabuwa dilo tse man talks real conversations not TV nasawara chuzu nakaphumula yangithola ukuthi man akebuele abana baloyi babatla ke sabuwa asiya proper na ke nka sontwana yabo akinka yalo na rinke yalo wanzo shima ithimbe ngibambene mic kani yangithola shithi manje like ukuboshwa kwami ne we met like muthole kana lwena time lapha o re ratile fele like a tsebe gore re tswa ka or me borumetse wa tsebe lo muntu lo o vela tshela ukuthi o batla o na le dipaya ga tsa dikaga ntshona tsina bese siphandile health high ngiyakutshela lapha yasigcine siphanda eKaslit like spinning likasi gcine ga Mamelodi Mall vela ikhofera gcine ga mama small gcina requestela ngone mongwe tebatso nsima like yena vele na batla hlakana le gona mo requesteditse ganti umnikazi wani wale ubaleyo uhlala around the territory umuntu abantu edukula ndimoto ka Antsol number 2 mina yimi ngivele ngazenza strike ngithi bathu bangena ngicala endlini omluku avele ntanga ngavele ngakhipha leyo blank leyo le sikhulume ngayo Antsol avele nga actor njengasema movie Jason Statham ukavele ngeka asimlimaza ngabo mara ntserenze ngimfakete trauma to the point of vele ntlametse ke tswara choose Antsol vele aka bloma sibaka ntanga jaga fela jaga ting fele lone ina di threats and tribulations ismanye ngone nokuthi ngi31 amachita like yo like 18 huli eka khawutse ngwagara ka like mphumele 25 zaka kasi ndakana ka benge ko ready for ukuba ne phone ako bona na ko lontano ngana phone ke ga anta na ke ready twana ako bona abantu ekasi wela TikTok twana bangilimaza ingqondo labantu njama kanjani like lona ko kasi linkhabatsa ngqondo like alibone untwane iyapaka diaporo like dina ningenza ka ngihambe shop ka baya ka enhle Crenshaw eka labana diaporo tse di reka no like eka ngilala ngeblogo le Techflix na Techflix le kuthi wena uyaphupha ukuthi unayo entango ke maka choose le grill and ko zipi kigila ka ride enga choose sima ya chances ba le ba re hayi like yabatlhaba ntanga yabona no bonile matsapa ngitheni ku akumelanga sitshele umuntu ukuthi siza la ngitheni akumelanga sidisturb ukuthi siza la hari wangithola ngendlela bheka ngivana le yami ale yami kaslama like haya umthathele khana abanye bayamzonda yabo ke triple Z lena ntanga ngithola zonke zamzona azizwa zonke kodwa kheze ngachoose ntanga ya free to talk to kubulela kana mana re ubani manje opompa kani like bathi kuka ubani manje utheni ka itheni le clever nje mas be honest like yazuka wenzeni sisendleleni eza la
wa bona wishmin ke be ba re na le pelong ya ntanga bona diamond ntse re eme spale le kukathi uthi uringana mgrand feri awuthi amutuka ngithola enye kanje rough 3 izenza ngathi clever ntonya ya wa go be famous wa phaphanyana ke rata fame wetsa re bue ka wena ibe ntanga ona value wangithola shima uka usibale ubuke bona sijahile sizala ate mantume kama fere ukrend hayi uringena mgrand manje ubani wamana epampa kanje yacaba le yami kanjani yabona takana ifi ngabathi ke nesibhema lento le bathi sayibhema manje akabe re lo seka le saka le leng ga tshela kiss ke be go bulwa kiss ya gona sim time itse go bula kiss ya Mlixtown nna le bula kiss ya mo maphuza ke yengombe ke ntsele batla e ka nkwazi umuntu ka for uchika nizinto zipasi how many holes yamani bathi mshele ga 14 umshenga 14 holes kimamba remon le fandaga ke umsheva emcolo yakole yazikaw yakole kupokotetse phela ngabe ngizengiphethe i-remote DStv epokotweni mina sima ngichikisa ukuthini mpokotele i-remote yangithola ukabe kaza kanje ukaw wethikaw wetsang ukuthi case JT wetsa ka abula case ekasi ka bayangitshela ukuthi ka khona iveni ehlezi ngifuna emve akutsha maphuza bakhe eka mina ngilomuntu ukuthi amaphasi amanje abo makepisi lawo mina bang like mfethu mina even nyesaba ngithola iparty lento mangibona nje ngoma ufuna labantu laba usho indona satana ofungatha ngithola like isibale bayakokhoda ngihlale kanje mina caba kithi bezolo yakha ntanga kokote katse ba neba ba kuwe katse ba di right tsaka ne banga singobe la bataba le khatalo la go bala mina ne reto kushala ntanga le ngithatha ikepisi lakhe ngithathe ngithipeka qoshwa emsebenzini for lona bese uzothi sorry ubuyisi uyotholi utovaya for hearing kepisi ka ufile ditsotsi le kepisi amapolisa skepisi tlametse la tlhaga mofatso tsa ke nka kepisi fela ntana ke re ke khiwe ke check vayana ba fethu kuma comment ngicela ni commenteni exactly ngizolo emfethu mina ngilomuntu lokuthi kithi bayangivulela icase for izinto ntanga izinto ezibizinifanele ka ngiacceptile ekaw butsala emane monni mutse go tsa langa nna mfethu mara boneo macala di group easy okay lo futhi khona umunye umuntu yakumlungise ekaw yakumulata ngishaya ngeTikTok ngimele nyo keep izaka ngithi kuna na umuntu khona umuntu osivele akwazi amakwala yona situation ya today wenzani manje ufuna sibheka ufuna ukubhoza ipiano ufuna ukuba ukabza le small ufuna siyele eBraamfisher sina siyembu Dobsonville Mall asimacala makala fela igama lakhe simbiza ngomacala and udala amacala ha manje lo 14 holes umshaya umcolo ophambili angibona connected impilo ka so use ICU or kwenzeka ugrand uyahamba nje mshama 1 cm lo muntu ka awubona nambethi ka khona usebenzisa finance like mshayile ene go ke mshayi mamelanga akukathanya man athi simamele yamani mfethu shewa anele mfethu ntsola yena ngwanyona ke re mblock sisibusi trenders yo sifebe man hayi wena yangithola sima yama nomntana lo thumtshela umntana lo thumele man ngitshela ngayo intakana siyale nomntana lo ka yangithola like I can love it first sight I think ngiyayibona wasifai awuna masimbi ayenza into yakhe yeah ngane ga kuna 17 umntana ntsola yo mara gona le mara la Withi mara tekena le ke choose akutshele yo aka go baselega ngwa ka ngwano zumba misifona ngubheka ama message aka ngifonela manje ne aka like the whole everyone yeah so aka ngifoneli aka ngibuza ukuthi ngikuphi athi I want my things aphethe my things yami withi my things I think isikete sako PQ poor quality I choose anonka la gampo tsuri di Nike tsore malapi shota ka ile Nike I choose skipa saka se ngwanelo wa Kina musila kone wa lutsa ke jozi na thrift e ngwana tsala gampe ngwanoka wantsala so ngwana o tsetsang o plomile batho le plomile o tse ke plositseng a ibelela goreng a ibelela gore nna menya kuthanda pebing ntsola nawo lo ya ngifuna thimini so na danik valuable ya abile hantana tsawu
yani ekuvale intwana escoop ade abantu abana ko in the house obvious khona intwana egatang ko in the house la linewo intwana tsenya ndi khopotsi nanga zingcine kudala like I'm not akele panditi ke tswa trail na tswa fencing ke shizitsi nyana ntsho so bana lento lekuthi awuroyala ke costlega ngitsolo osuke uroyala ke costlega mangakuteli 10 rand uzongaya 20 rand ngoba mina iqale mina ukugaya ngitsolo intwana incane nje abafithi batla voucher le afele di voucher ka ditswaka matsatsi a mone ba ngutile kana fele ke tswa KM akutsu Sun City na khosi mampu ngitsolo yeah go sidumani lona ka molgata maka so to Sun City ene ga bona la tswaka le bangata mone bo chaki mone sitse ke fitlile o tsogo ba ikae ba tshore ba batlo nga break because ke dangerous ke wile oh shit abanye bazibopisela like mina bengibulishiwe let's what I trying to say ngiyabashaya bonke manje bayatototo wena puti wena mfana manje shapakatsa Bruce Lee yakubambe manje indaba yakho noSifiso unophiwe yaphelela laphi oh shit hotel hayi yaphelela yaziguphi ukazi King Black SNK yeah ngikhapunana uyodlala yo bayamtshela ukuthi Royal Men's Cup is wabale kuphiwe Sonic uphiwe adla mara ku social media khuluma ene ka bona tsa isigaqa sendaba mfethu content o ke beyetsa ke nene ke yetsa wena sibitsa isigaqa sendaba karo ke itsingi ntshela indaba ka o stabala choose na flop wena phi okhanyi wena okhanyi no batla go tshabe uipolo wena tsa kwaza ma eza choose yo ana ba ube famous ngam ngiyalanda manje upiwe ka wangivova athi ngifake emakhaleni remember ngiyakhumbula ka ngihlela bo professor siyaspana like amachita zisatha kanjani but yeah a react ngamtshela ngathi ka nanongisasho ngintwana encane makanye kulunge ka uyo ngizoganda ka ngisho kanjalo kubula ngizoganda namanje choose with or without anyone give you one shooter ngishumi lensizwa 15 ikazi in one awazi impet no ake right impet batho ba right that's why ke bona go gona le ke thole sabab ke tso ke bone ke right ke taba le matsa bana ba bang ke tsamaya e di runback di phela na mfethu ukamba ukubona industry ngibonile tanga habe impet ke tswa mafikeng tanga so ke ba book of sign boji bekwenzakalani lapho that's the last gig ka ke vaile e go ke top bekhambeni ekasi like bahlanya ngami ngizolo like bafuna like she was the only one who was kungiphula ngithola ene bekashaya boma host nyane ekasi like ngizolo abo bridge the MC ubridge like ekasi like bamtshela bitsa royal maka host bitsa royal lelo go bitswa mang royal ka ngkhone nke va di gig tsa dipitsa dintwana tsa skull sweets no ke ntwe baya marai bana na ke batla zaka bo hayi yabaphusha manje mina ngikhosilege nje amaphusha ngiyaphusha yeah ke kwala tsogo na ntwana witness ntwana like uyazi akwala tsogo mfethu ayisiya iyo ayithengi mfethu yeah ngizolo mina nginakwali mina yabona maka maune kwali nami ke tlotsa show gore itse keng ke ba le kwali times 18 ene ke tlotsa show gore wena ne ke tlo set up so fezela touch my riches you'll get stitches and you'll think talk is cheap yes so iwoza madala nopiwe naba nomuntu asakoza madala fezela monika hayi woza madala mina namavusana re ma out re dimpintshi fezela ke fezela la uita kubuleletse kusadi battling ngiba counter bonke aba fita 20 ababala awuqaleka piwe wena una more uno wena cela singabhukiwe endaweni engwana choose even abantu yophela kabuhlungu yo angikhuluma manga nje amuka ngithuke ngoleli lami uka wenza ezinye izinto ngamakho yangaphiki nangiringa ivar like mfethu kushayile Nike mfethu correct akatlela to shasha hayi okay shoot manje uka ungishayile ka di death threats ungishayile ka yonda like mako fit go tsona ka fela no ke yabona life ga e motepo drama over ka distance which is high mina ngine golfer choose City Roxel Blue uyalanda ngithi kapha disemakuleni libalifaka imimoya soon and very soon nizonya ne so number 2 ake break vie lintwana tsa kasi yaka ka lebona lona abuye gaming men's cup ebafethu boya gaming ya lona wethi yo esikhona abanye abantu ezintwana ezangibasela ka matsapa ka abustumza ka umjomani mangibheka ngathi ngiyanuka ka
abokazi benzani hayi menskapo wena ntanga ye ka go tlo go lematsa hayi menskapo tsa tonko wanzo mara ngasikhathi bheka ngisathola 700 and something views ku TikTok bala ngimoto zabo bala abangani ya yo ka bangidawa bheka manje like machita dizki bayitsa diparki mina ka ubuzele yami ngizona ngathi anginangqondo ka ayizona ngathi ngilimele ka yazi why ngifuna banthabela araye ole yanzo iyazi leka nye ematsapa like ka umakatsa go ngachoose ne aringeva market namanje hayi nyemaye mangaza leya ungifuna kanje nethama lami ngiyamangaza nawe ngiyakumangaza manje yeah manje sasekuwana siyendoda akudlalwa la lingasi ayichayisana lingasithethe thabani lingasi nani wasayishayisana yeah akunataba lena go tontsutsa ka digolide a ihlome hlasele sharp doni ka mncanywa yena awatsiba mfita nakaye usupa ka bancanywa anzoli mara bona bo team fastra team fascinator ke sereg meoni anzoli let's be mpifa nazo zonke le hayi ka kuna peace yenzakala toto no bravo ngikhenna mara fele khona la besikhulumisana ngayo mara mina hayi namfethi mina ngithi ngitshele bengibhadala ukuthi ngikhiphe indaba zenu mina bobhadalwa bani hayi njalo mina kanye sikhuluma njalo abantu baningabi I used to get paid ukuthi ngiruni reputation espam like bamplela go the way ba resani imbondi ya ka tinga le putsi space ya fugile so bobhadalwa bani manager ekwefetso kubwa obua var espana ndala umuntu ekawo mina kama ngikhafa ukukhitha amavar ngikhafa ukuthi khona umuntu ukuthi akafuni ngendlu ekawo like namfethi nikile mmoja lapho umseluvu nalomntana lo khona nomntana lo wazala kuwa azobreaka ukuthi ubusetril 30 treka kenkantini watwat ke mangano le wata busli queen ayena ke banake akuseho no usetril uthathe ingoma yakhe inkantini yeah Natasha Jacob yeah wena Natasha zanga watompulayisa wena usile why usayiketse o khona why no sana khana nako o tlomplela wena Natasha uncle mama enta uthi kwanoka wenzeni uthi kwano that day nikisira atwa nikishepa la content ya ka TikTok irrelevant umpotsa ditaba gara ha ditaba tse feng tsone tse setrili atintang ntala lo tsutshela ntwana yabana into ikhulumini zombophisa enizomshayisa ngamachiti atamachiti befuna ukulala naye in bamdragile ntwana ushila ngithi ntwana ntaka ngaphisi balushila ushila wela makhotman maka ntaka setrili aluwela luwela makhotman maka lona nina libo something just kupsa ka poison isile like for imfethu usuke o reset kingu khane go shaisa hayi fonela call the cops on royal yo so call the cops okay bheka royal nenzo manje kwenzakala nani tabintse usuwa ya kibhili mina suwa re bone go wayisuwa wena yes like should my abana the time I'm gonna sue you which why umuleti taba tsa hae uhlulegile uhlulegile desare lo suwa totally malema I'm gonna kiss my mother goodbye every night I kiss her goodbye even now uTom Tsamalaka wena umalema usho kanjalo kimi conference pu ibila khona ngibonisa ithamalama no Tsamalama likhuluma ithukile taba nanontwana hayi umalema athi khona kiss your mother goodbye angilwi naye khotman like Fere I understand no running nikuwa point of view ka ba fit maka like nae go mane yo ai wena ba president go le matsa makowa wena wena go le matsisa fere ke a bona tshwetsa ke a saita le yone mara ai wena wena o shibitse ba tare for is re tse fuizi Monte Casino re o ka ba ne sebetsa ra ga ta fetola ke tseba di ba ta su amane ba le suwe man yazi mina ka ngisebenza choose ngithole 20,000 ngitshontshe 20,000 espanini eprivate ngisipani Monte Casino ngisipani as a private la khala abantu abarisha choose ngicela ukukhola mara like everyone would do that isipani ngithi bezongishaya ngempama ngabe ngiboni 20,000 ngadlula mama ngizwa like le mali lenta ngikholile angikhona amatsapa like le outsile esipani private
Ulovile unfortunately where this dead yangithola. Mina ngise-shifting, night shift. Zitakiwe lezi. Ama-China lawo. Khona enye ishiye kawo ezangikheni intwana esibhampakayo. Yona sani. Ziyabhala. Lesikolo leswayo. Akawugayi buka history note. Ura eyangibasela. Ayekhinya ntwana tseka. Yeah, poison. Anikhanyi bafethi lidom. Kaka ngikashwa vele ayibhoranga ntwana. And there's a police. Abhoranga ntwana. Enezabulala. And like before uqhubeka komalima. Kunento esensitive ne mamzo. Ngifuna ukuyipha umuntu omdala ne ayibuze yabo. Before sibuyela ejele usitshela uyaphuma. Okay. Yeah. So okay, uzobuya noma sister. Yeah. Okay, bengifuna ibuzo umama ethi simela ukuthi abuye. Yeah. Then after izobuza i-time. Yeah. So ngasikhathi ubamba inkonzi ne wenze hijacking. What was happening that day? How was it planned? I mina ngitshele Grandshap nene. Amachita into e like pela pa o tla bitsa mpathu. Pathu mfiti into symbol. Makwanga a tshaba sithunya. Ke mozora a o tretse wena. Wena ufuna ufele spanini wena nhleko wena. Ushaya mara amachita bagcina se yangithola namanye ama-case. Amachita agcina adlulele mina ngaze ngadlulele. Ukudlulela zikhipha umuntu elifini ngitho mina ngazi. Nani kita sure. Nani teknikeli getaway yanjaka nakapala. Kibo take letter gone. Bo gore ko kenye emone machita na khona i-outika ekeka yangithola le outi le yaka. Fasa ngamakhibuthale outi bene imali epaya kawo. Hayi bene imali epaya kawo like. Mina I was bangifake situation only to find out now. Manje noma sikhuluma. I was there ke bona ka rai I rapanda ntho. Ekubena kutsibe gore ke uthola kae go tsagetseng ke makala se ke bolelwa half story. Ntho which is half story is not a true story njaka. Ntho. Bona ba ntse something e gore ya le ke modimo betsa ngwala X go bona nna so ka bola motho. Yeah. Asoka. Ntho. Mara like nakata tenja mantake boni na langa buksebusu kanjani mamelodi ngikushiye ka sta khet matlala wena la ka John Wick wena wena dlala umplomani intona zakhe uphisa intona zakhe yayibona le ndaba so ubanjwa kanjani soft life so like ubanjwa kwami yebo like ukubanjwa ka yasibanjwe like amina jami like yabona uyafeel enhle kumoboshwa ngiyabelieve no uyafeel. I was very drunk when tagiwe njam. Ngipeme over to say man don't need drugs need sakena choose. Itsuba mang sakena choose. Ke na le enga ke feel ka itse ke phoso nke yabona yape. Yabona indaba le ukuboshwa le mina ngiphathi drink ngikhulume ke ngizandla zami ka. Yangso choose my espale like kauntakana ka. Yangso la ka fikele le tsama le bongitshela nga. Le tsama le bitshela ukuthi afete yayo. Like we saw it like we found a new buyer and le buyer le yazenzani izosikale mali ezo-changing videos only to find out emene ke Robocop riding ntanga gata kutala lesifuna ntanga lesifuna ntanga so usise endakweni ukuthi uyazi ukuthi sobanjwa grand ngitho ake sarendile ntwana kalwana mfethu mina ngibosho ngiyazi kanjani angibosho ngama-handcuffs inini angishayiwe ka yazi ngishayelweni mncane ka ngihamba nabantu abakhulu angishayelwanga ukuthi yabo manje abavele bangishaya feli aqala ama-Melody Stars feli ama-Melody Stars ama-Melody Court feli bara ntwana ka tla ba 3 mara 3 ya gago half inside half outside which is even now ntwana I shouldn't be seen no weapon ngiphatha weapon angifuni shouldn't be seen nabantu abayi more than 5 ntwana I shouldn't be seen ngathini ekhoneni isikhathi esibhayi like ngihlala ekhoneni for no reason nje ale morani like it will be like in orchestrator something planner something or khona into ezoyenzakala bele kube umuntu ukuthi rana ama errands ngiba like ngiblenda in the society ngiyasebenza ngiyaspana zama podcast ke spani ngithola nseso ngithola ngibe so ngithola
Ada sebatan tloe hence le mapena bana shebe ntwana bana ngifuna sijampele la na ke bitsa Khotman la ka nna ntsola e taba le bitso la ke le bitsa lutso gambe ke mitsa ka mapenzele ya skats ya izomen skapo ra mana le ke ntja ile ba iyekela suka ba re sheba ba tsiba ile ke na ring renta open the door, the boss is coming. Right, tanga go kena sheba blue eye. Ali jam like phila kamnandi. Uthi uphethe mangaki konje jeri shebe? Uka ipoza yama 27. Uka ukhene nge24. Ah bangantsheli nelele. Uka ushaya i24 yi. Uka uhik. Mina nje ngiyawahlaza. Uka ukill 24 people. That's why I'm 24. Mara yena zikhuluma kanjani? Ubone abantu abayi24 baphola, which is me. Bona abantu abamina have to tell me ubone abantu abayi24 baphola. I've seen abantu abayi24 baphola eprison. Abanye baphola yini nala rocha ngizona, abanye baphola bona lento le club le para le baykhwaya class bayifaka ngizona, abanye ka ushimanye like bathumela ama big 5 ukuthi babulawa, abanye babulawa amagata, abanye bazibulala ngizona like you should face 24 like isibuzo ukuthi like in other ways you survived 24 deaths. What if ngabe kuwe? Khona baye bazibulala ukuthi they can handle it here in prison. Izabuye. Abaye bayisaba. Nalento leyo ukuthi kushawi ezinjani ukuthi ukutshela khona i-bisexual negay njani echela. Akusebenzi ukuthi ibuang le topa ka ya ukusha. Nandi ibuang kona lo roba ka lefala kisi lo roba. Ene le don't tshwara se tsa tshwara vi. And Sun City ke le botse ke lo kina amna clever kara ama khotmana ma bo metro ba khotmana go na ma badass but ke ma go shaba ngampa mo go lunches lo ntlo bona 35 alo bona ntutu straight go prison and never go shapa mount. Okay, so to make things clear, allegedly ushewe shit uphethe ama 24 ejele number alimoni atso court utso sore man eka ishabo track shis ayilekini emika 80 uyabadobula exactly my nona le busy la poster ali shebile journalist di shebe fail what like that uphila kamnandi phaka kubhalwa ama AI ngayi bangathuphila like AI wants ojavele tabana dinepetsele ditsa fake tse montsha nga Jafrey ojayala choose Mapena shona le flat screen go selling. Yangibambisa. Uyayiphuzeni nsuka. Ispam sila. Njani? Mina ukuthi ispam iyasibona eprison mara sikho la. Eseyi. Mina ngathi ispam sizosebenza like amachita ajabulile. Abesa phepezele emoyeni. Ngizwa. Mina kabe ngiboshola ama 24 nama 28. Simsele. Yeah. Like yibo abangikhulisile hence bengitshela ngendlela mina bengekho sileha. Yeah. Actually give ntwana yakho ingaphandle. You shouldn't go back here. Mele ube prison break uthabe. Yazi mina ngithi ungitshela ngasansithi. Bebangishanga license ndawo amashita bazothi sana khamba fake it or shisi ponchi zethu manje. Shisi ponchi zethu manje ukuthi uhambe. Ugayi chance shishi ponchi hambe. Mina ama-20 tashisi ponchi ukuthi ngiphuma. Angifuneki ejele. Like mina ngumuntu lo boshola ukuthi umuntu ungenze something mabe bakakeni namhlanje. Esay ke le royal. Ngithola royal. So wena kuze ube rough for ujoin kanjani? Babone ngetrap lam nangegama lami. Ngathi mina ngishayisela pha ngebhaka bengayazi lento le maka like ngiyayazi no. Yini rafo? Na ngupewula, mbona upewula ushaya rosary le. Yebo, intwana ezofela amasiko lo papa kwakhe. Ufuna sivale ngabe yini rafo? Irafo sibale Royal Air Force 4 ungangelizwe like fakude keep to car fela le. Kitsetse gore ngshaka gun ke tsaka re ke body la feta ke re ha I'll be back 10 minutes. Simango chitsi atsina sla. And I shapitse body o share na ke bua normal go tsmane anzol mara ke a tseba gore like okay ka I change color anzol chameleon exactly anzol so bafethu umanskap ngiyazi mina episode yami nomanskap ayipheli inga for 7 hours elizoba nama views ama go tsmane amambhekile la gathi kwathi ukantwanele boliba
Fanele part 2 ne part 3 ne. Yeah. Siloko lesinweba. Izonweba no isikhathi ama errands. Yeah, ama errands. Alethi McD. Yeah, so manje. Yeah. Ka time kana. Awaka McD ne. Yeah. Teme. So ke jamantongo man. So yeah, location card. So angitshela ucabanga ngalentwana lezi zamapantso lezibamba bamba. Ezibamba abantu inkunzi ezibamba abantu ngamapha. One of them igwazile. Yeah. Ngicela ungimenshile le nto ezoyikima uthi ababani nababani? Umazi ngakutsiba akibuyi ka Soweto yonke ne. Kibuela ka Siaka. Yeah. Like ke shuma ke bua ka dilo tse ke di witness tse nga tshutse go kutlule ba go ona le ma ZPT wa tsebe metseng. Welcome back. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Soweto sikethu ay le break le ice break. It was a smoke break and a drink break. But shout out to everybody's watching, everybody's commenting, everybody's sharing, everybody's saying whatever they are saying. So Royal bese lapha yamfethu indaba zokwazela nale ndaba zekim kim. Oh yeah. Kwenzakale. Yeah, kiki senzane le episode 1 we cover dining phela ke story of my life. Tsametse ke buka ka re. Go bua mo kaso obviously utolile nge 25 aketse mtshele akast. Go gae obviously tseba re ba pedi mfetla tsametse ke thape ba ntsola ke ba ke le mabiki ke lo be ga ntsola. Alright, ke buile tsole ke tsoko plekeng se sharp go. Ska kena ke mara itsamalam uyenzile mara ngasebenza la because I'm feeling at in grand something like in fit. Sometimes in fit I see myself like this one has me monster man sometimes when I'm sorry. Abanye abantu basabusala ngami ngizwa abanye baqawunti like ke vele ke shinje. Yes, there was a day sibale ngisasithi episode evetpochi njama bona like etsametse ke reng ka yona ntwane le parents sa gae ntjaka ntsola eka I princess primary Princess was diba ke re tsama skela sile gona le komrago gona le this thing umane ya bana la mapin la cross ke ba le Batman mfetsi like ya vitna ke charge motho like o phanda yang background ya yang ka ditsi so uka mina ngishaya izolo ufuna uqala lapha ya ukuthi bamgaya amakhena ngithola yacaba kuyopaka boma 480 ngithola sasesha nami yazi le ntwana le obetisa icela amathini ne utshele oleli kuthi baba ngibuke bona uRyan Menskape baba le ntwana le yahlanya ngithola ke makala editse panda eka like yabona le ntwana le yenzini umcabanga umuntu onjani sipali Umlimi ubona ko social media which means wantsaba why ubitsa 85 daily hits ya choose emane tsatle le betletsa outsia ka vele ga ntana bona uvalo yena ntwana bona le nya wayiqaba ntsola phela mina ngihlala nabantu ukuthi mangashaya live video man abafuna kuvela bayaza ngithi bayenzani ngithola like same time life yamachita idingi life ya ntsola khophela lena ayithi sometimes mina lishala amachita nebusiku ke bafethu ya sometimes ntanga uRoyal ntanga like ntanga nivani mochari like bangafuna mina ugqoki uthanda ushaya kepi Islam mina kankani le nyakana ngikepi monge na kepi siya uthi amagore like onkolota mfethu go kana ke re sharp ntwana ntsola letsatsi ntsola batla mothimo ka alimali ke tletse ke ba shala la ile ntsola bona bayibona le number 2 Kenya le ndaba le yenza kale kasi ntsola le ntwana lezi zincane mina like ke kote lo fishan bam yang dalang ngibona ukuthi ngizofela nhle khana ngibona manje maka like I know like yes mina ekasi famous top ne famous to the point ukuthi ne ebantwini abadala ngibhela influencer for bana bona mina ngile ntwana le bathi hlukana ungahlali ungakoni uselana nomfana angizol mina ka ke ngavela kuma gatsotele yona dalo ntana ndaba la nekhumbula ka lockdown ngikwazi khotma lingishaya for ukuthi ngayenza nga ta yo
hayi manje phela mina mithi movie street bazakutshela ngashaka la hayi movie mele ngenze movie ngami yeah ubhala hayi incwadi ubhala incwadi mfethu so angitshele before sijabula ngikhuluma ngale mamela ungawara choose ngiyazi ufuna ukufike kule yangi ithi sikhuluma ngayo yeah so hayi into yenza sekasilami gawo like ukubuya kwami obviously like iphithile imathi baba khona ngibuye everything like ngibuya le posini emambozini like abantu abadala like they want to see themselves out like yo so manje mangiphuma ngibona bathu balokena ngaha ngathi ngibabona like into le bhampa ngibona ivethe yangikwatisa sila yena ngitsolo ene yena ezithungitshele mina I believe mina amakhona bana ngisabu ama 26 abantu ababhaya abathatha 26 ne lona ningile 26 thola bogamaka letswa sitse bo dijateng tsa kona go wena salutu a tšhelete go ntumo phegoras wena o tabantshitse family wena yesa itsa tsa lona nikintse bo mama msuri antso why shima intanga o velewa ko ene lona gapa yesa ba re dintana ndi bolele bo mama lona ka stress shima lona ka yeah intana nini intana na tsunto ukuthi akana bazali ke bona ba bolele bo maoli antso bese ngotsi mama I'm sorry ina le yazi ibhalo kanye thatha khona yini angazi banokufaka la ngakhuluma iskip uzoyibona ibezi coffee ibeza like i-tombstone ibezi star ibhala mama I'm sorry mina i24 mfethu like yazi sathwa la mina la ngiphile nama 24 nama 28 because I can't sleep like the time ana ka mfethu umuntu is the founder of Turn Up the one we drink maka like yona e tlametsa tle ya tlo tshela go gotsagalang ba motho mogolo ba mo flofa le no yenza kae mfetsi like e go like ba ibitse ka ofela ne yena o iketsa founder yena o ntse tsamana ka magase motho le ntwa o ntsola juice mara yena wa itsola sheleta yona le tena ba ga re ke khaletse o tlametsa tle box ngizokuzela nawo yeah ongizela ngizoba Turn Up akijoke kondlela tso then they Turn Up yeah he is the one when them go to meaning khuna itshwara so he paid that guy only God knows until I got to dikena only God knows until it's my like tabana ngaka ngindlela ngomdala ka hayi mina ka khulisa abantu aba intelligent uledi shy IT sama ka obvious umuntu ukuthi into like nakata art nene khona mfethi ngotsha yami ubheke khona mangishayela khona ama mirrors demo ashavethe imalami la mirrors la athi uyayishaya like ene yazi bekazithengisa vale izinto ama gift shop kiwuthi I like us kiwuthi inganthola afela yekela no fele wethu ushebile ngilekisa ya papa khaya sina fele amadala bekathila ngoku kana inkomo lezobisi okay sharp ezi white and black and so like that only to find out there is kitona tsan shizi tsetsen ngontuni sama fele like no sekane la ma franchise ama romance pizza wena amakula ama cheese ama pomalate yeah and if really jabanthola yeah so like it shows you that man like kini tlo mukhabata na ya caba ukuziluka makufonela ukhala kabi ndakana ntwana athi mama uzokubuza ukuthi khambeli uyokuqala mela ibone ne angitshela sabana thama uthi flopa you1 everything ukushaya you know unqoba konke maka obvious izenzo zakho ndoda nami bengingakuthetha asikhathi uzokwaza le ntwana ngimtshelile ukawufele bekakhathele ka uyikwazele lentwana le wena lentwana le ka yazi lentwana le ka ivele like kilo bana mfethu kilo le la go motho ka ba hokele o kikelwa emane mfethu fitla ki entwani ra ngishatona like intanga ngama like yezu ka ngishaya ngempama khona ngashaya ibona mzolo la angikwazanga ngomesa ibodlela lipiya ngikini lapha ntwana ngiceda kuvuka like ntwana ke khathethi ntwana fethu tso fisa situation so ama khotman i2 ki1 ki twetsa ba ke se di flop over stamets ki chebele lapha am fethu kuphumene khotman yabana nhle bale usolim social khumali SSK di taxi tsila shakani lula ka se gatsa mantso elincanya plan posh alanya phaka epole bocha love bo hayi ka di 31 obvious shy house woman fethu like ya la tlhatlhalela utholakala sami yeah mfethu khotman nyeza lapho ungeexpect hospitality lapha yakufuna imali yakho
i-buy khona sesibhedlela hospitality bar le level ya ka yo ene ka sika wa mthatha ngathi umuntu othwele mina khothi banami mina ngiyacala ka uphetha ama taxi ka sibalele ki ire via depot le esitopsendini angithi khona Southwest khona ire via depot la ukawo shareholder shoes ukawo ayikhimuta ngathaba nganja intwana zakhe zaflow bangimfakela ukushisa uyacala ukawo yancane ukawo uyo like ntanga never kilona uthi unsegana ushakolini cabanga sesiveleni ngalento ezishile hayi ntanga mina kuzovela mina mfethu akunandaba mfethu mina zilonke ibona i-true love lakho ele ayiringisa imanginemanga eliringisana vele ele ikhona uruma Apple Manch ka clip katla ka 99 rand ke aka kaofela katla ka ishotana uzo modimo a tlhololofatsa sana ayile ke clever driver Porsche 911 ayile ke clever sana ntloela ga batho ba nka dinepe ya spa ka motho uhlaya ngalihlahla le 6 extension 11 million phezulu mina ngihlali nele kudula topsin mile extension 11 ngasere ke ndo fire line cause ndo fire line is like mangijump istrata sensendo fire izlimere izantwana mina leso angikwazi ukuphuma nabantu abafana nabo manje like udilele bona mfethu azanka tsukawa ele pampanga mathani kitchen go apere ke sa tsebe gore ke Jordan ke apere ba re ke Jordan ke re tsamane gapa tsheka ke ntse ndanga mina ngasikhathi ngintwana imogolo modile yamukupa wawo kule movie le ka like Mike shima ngigqoka njengale yantwana Nike ke tsibino wabo nikushapa Jordan nikushapele libandeni nikushapele straight back ngirelaxing 2010 ngathanda vele lento le angizwa anga hardcore ke lapho ke kubulela uthi wayne ke tsetswa ngiphasa choose ka failure skela nathi ale kubuwa fela kwa podcast ngiyakota inshini badize bapaka ntanga badize bapaka sipali ikaw ngicedile iskela ngenza photography market fair workshop enyitha ikaw mina ka ke zobeskafe la letobu lena go le shutile la ale ktawe ke dilo tsa ka re so nina ma enemy nitawuthi okay ngikhuluma lento le project samala ka mamela ke atola ne etsagetse ka di 15 September 2025 ka 7 o'clock intwana yami kawo intwana yami ngiyethema ngemali yami intwana sendlini encane umfundo ka ngiyamtshela intwana akikuya konhle manzo sheba mpayele power rate umpayele linthweni obesikena khona ngomali kwakhe intwana ya Romeo intwana fele like umuntu ophethe phone nayo uyathumeka uphethe tennis racket nefone the situation okabe situation lenzaka la kwakho msoji elehle mina bakhebeka njalo evidence ndoni baya intwana lezi ngilo nazo Z5 ne ndona tsele kulana letsona li 5 high 5 ngutwa ke reng yes 5 times ene I've never lost a battle go ntlaba ba ntlabile community kofa bana le paki ka stwana e ka siba sa bana intwana ka intwana is dangerous awubani intwana ma 69 gang and no and nginifakeleni na plan bafethu na kuthawuluwa ne batla big fish alona kina live khona video ebengishutile first time uthola phone ke payile thukisa ko bengisathe i break phone because ngiyazi ngithola easy ngoba mina sabu kushayela live yangi sekasi belingithola kanje like ngikingile break ku industry bathi ndodinga ukusasiphila ivuke benguyile vele ngivukile nengivuke ukuthi manje ngithi sekili Royal go tlametse abe yene no ene ikhuzeng akaratane mantsola o shute snapele na shit rinke snap mantsola ke smile mara like if o etsa go like ke be le Blackstone ke tlantsha le Blacksmith to khabatea akwatle next ka nna ka million ka mina ka like ni treasure ka like ka uto shabantu ka for mina ka tontara metsira tontara onuisha ukuthi nina ninga ploma naye uton mangva naye kawo iyazi ukawo like asithathi ezuka ungifundiseni ama salute ayekele kawo like uhle sikahle uhlala muta qala wena mfethu amina ngiphetha ngami ka hayi tse dingirta di bua ka ayithi nani mphetha ngani that's why iba beef lelwana ikim ziphetha ngazo hayi wena
ex noto wena shebe ka ikapa ntwane basuke ezibalonana izinto ezifana nalezi le Thomas na leswa na weekend tjaka na ke apere 2012 ke sa tsebe go ke eng ansol ke ka ke ma khotmane ka tsena ke bailana e ka mina ka ben ke be le training e hle station China weekend boy itle ba sibele zingbiza zithi fere nkile ntwana isana ke le kwala ne ke phonyowa ke ngeke ansol mama babona abantu bakhona la bangisathela zona no bangicela ama 1 rand baka ama 10 rand shoes ngimkhumbuze ukuthi I remember what you did last summer marazi thato ya mudima shoes ansol so akuti mara same time ngayinyahla ngithi waha hala ansol shima yabona ukuthi ngikhabatheke yini yena dala nta ukuthi khabatheke yini shima cishe ngiphumilisa shoes yawe sure like ita cishe like ngiphumilihlo ka kwali sila sintwana umuntu akhona mangambona manje athi asangana ka hayi ntana haluyiwa ntwana next akaya ngaka ishayile ukawusipale yo ke ngoyitsa tsampane etshepiso ngisase intwana cabanga kwali ufuna ukungisatheni imali yami ngizo like mina vele I have this thing ukuthi ngibasela abantu ka ngayinkinto ibhayela cheese enhle last thing buy cheese le Nike linye lebhumba babona juice ababona ampayisetse lona eRoyal anzola like yabona bangenzani abankhabata ka anzola manje le ntwana lezi ukuthi zingikwazi so sintwana yami ngithi usingwakani zayehla la mthola like kumile lentho like ntwana nake ngitho kayifile like zingibone ngani khona like ukuphuma kwami la ephuma amabhege khona le outfit bengithanda ukuyishaya erasayo nekato apha ka skipper lesibeke isigqokile lesine lescreen ngishaye ikepise green ngishaye ishort lami green like karaso mpona ke liso ekaba leza intwana ka uzibona into ngenzani abaca ukuthi intwana yami le ntwana yami baqeda ukuyishaya ngepaper spray bathathile iPhone well izibuyile lezi zinto vele mina ngoba ngilwile ekaba leza intwana ka ngilona nazo zi5 yeah only to find out ziba ngena like aslam zoehlisa umoya kaSlam bataba kishara ke ntwana tsa ka se ka tsenga bo dibare ntwana tse ne di lla ka ofela tsone di lla yi so ibamba le ntwana neba se balbalana ka bobona babona umunenze ukuthi angishaya hayi mina ngiyasho engwinile futhi kanye ngisabuye then there was a danger mlelalanga la khona ngibuye studio ngibuye ubona amachite studio ka bagcine kudala ka yosho hayi ntwana ke randwana maka that day ngicho skero bana dikero tse nikrapazolo ka zamana skero se sa shana matsamana ka se o khona go sentsha dibitsu ya nyasibona ya only God knows why skero se ke singile skero se le sabo ne krapa vele sa ikenela potleng ntsola ai akitswa dire nango dire ditom eRoyal is like magata re blue ize ezankichimisa lentona lezi ka kone indawo kozonine katadise na diploma ka sa Jairos yabona Jairos le tsama leli na njami na ile mina ka ngicaba isiphiri ngayo lento le poetry yayo le style si asene oza la style sa tsibu le khotman la gona ukaw abo letala ke ukone ma kone ni time ka utsibu ka e ka bana etsibu tlabe skutlise ishama ya mana golf fere istawa ukaw ukopa itali za kaw he walks like ukaw he talks like ukaw ikasilonke azi mina I'm the one who nangoba rich ngale lo ngikhuluma uJairos angaphiki time la ka like iba honest or like tsibulela utibuka ushaz phelele ke uJairos senza kancane ka uJairos mina ugama sande kitchen opink nginawo la endlini so uJairos unamasima yazingani makapopile emakikini last bekapope ngazi bebabuya ba like babese bakaba old school la wathwala awuya jawulilo ka hospital shay 35 elinye le 35 le la becala ukubona li orange yotenga oshaba ka ro pink etla ibhale all star le yadala like yabona all star le dalikhona ishaya kayi1 shay dikis le tema lilibenzi kana ka iwani ibake Suzuki akawe sponsorship abheka taka ilibele zaka abetagibela Hitler bathathu there jabi idaba iKenya into one nganya mabola ice like tabi mabola sine mabola se Jairos uthi mabola ice
Menza piesa, baba. Ipia ezathi. Athi pia menza kancane. Bese right. Hey, Scotland salute baba. Awinja baka ayingithi uzenza ukama ka wena. Ubele wayenza west. It's like ushebe. Ne? Amina kaunaya khotman ne ama ka uketse gagolo antana. Oh shit, manje o tlo tswa khotman ntso. Wena shata wena system yo ya urata ntso system yo urata no bangela eng tsametse chivotsuba phezulu. Ntso abana chivotsuba. Awachali kisi. Okambona phema wena. Mina jamani ngitshela manje abana manje wathi yaphela ukaya fulash ambona wenza kani uka ama live akhe sabheka mina kazi mina uka date imncane amathing i live yakhe nantsona ka uphela pfu ku laptop ungadownload ka Facebook download YouTube tana pfu ithatha ntanga pfu ontsona uka ngicala kusaso skat from Thembisa uka usungitshela ukuthi ngicaba ontsona uka uyangiphaka bashewe situka mamela akabushebe ntanga like relax spine ezukumphaka khona ezumphaka ini isigqoko se-DMB like ntana la lelile linyalo lalankela like into khona yenzakala 20 ake pregnant ngoma 2019 manje angela la bloma mambisi ikawulanga la khona kabe kashaya aremeni ready ashaya iskilijili ngizona asahlome 2 kanye ngizona aphuze amarula I mixa ne stout. Khona like uka ninazala character ke dlalang kana kuzini like na shapatsa ka magaina. Sina sintwana cabanga sikile kana la imali. Anzona. That's why tina like minuka like last time ngana njani. Ki before account amakutali hekiwe ne Facebook uphu. Yabona ngiqale ka yeah. Then last time account akaki le mali azibeka phaleni. Mbethu next time akibuka ngilamela stage kaufela kubuthi maka kanjaka yeah uka ufuna uzoza ngayi uzela mina khona i video ayisabi ayisho lento le ukuthi ka mhlawumbe ngibethatha hayi kayi ngiphinile ku Facebook like nanonka kena like kena okay na Facebook kana le video like shoes yeah wethi nake mutho yanga kena mo live ngena man Royal Mescap is watching Facebook njami ngiyacaba mithi udlula ama out like you don't know something na like ngibulele Facebook account le within 2 kikuthi December November nje kubona numbers no data akasha ba follower like abantu yeah ebusuku mabalala mabashaya good night bala baphe mina family yami yakhala ngento engiyenzayo ngithola mara I don't know why understand abafihla disithu like namakhazini aboshona abangithembi ushona last thing i16 ukawo ngiyamtshela ntwana middle point indo family imali kawo like ngathini amabank bawa ngathini offline kira middle point yo tsabe ya middle point police station iye muntu ma ukade ototshoriwa po police station la ka yeah now my sister wele ne fear is a sickness I choose izokana it's only flu with like kina no yeah my sister ezomama yabo nabantwana ngine question engithanda ukubuza yona yabo about labantwana abayenza gangsterism bengifuna ungitshele side labo mama ukuthi nina nifila kanjani and bangayenza kanjani ukuthi bayistop lento yeah so the question is ezomzali yo ezomzali na inzima lento kakhulu futhi hayi kancane and ibuya kude dala yaqala sikhula nje ama gangster vela akhona yabona bengihlale ezola bokunabo umshici gang kunama ninja you understand ukuthi besingahlali futhi kamnandi kancane ngena amaphoyisa bokunephoyisa abathuma zambane elo ibhuni belilwa nama gangster vele lona ke belingadlali nawo and into ebhlungu ngawo ayipheli kahle ne mina ifirst born asekhaya beyikuma ninja igenge ne nabomshici ngithe ukuthi babathola emfulo babaleke zona bayemfulo icommunity yabathola khona yabakapa
ngitshela ukuthi bamkapha ukuthi aze aphefumule yabo samthole ebhara aphefumula ngale nto so yeah bese ejardini i-community yathi akunamncwabo ozoba khona akunamuntu ozo-attend umncwabo for bona bashona 7 yonke mara ubhuti wami yena wasinda ke kuleyo so ayikho right and inzima nokuthi ingaphela angazi ngathi kunale demoni kune case sure yabona kune demoni awubona no yabona nalento eyenzekela i-deep proof yakashona noma amademoni ayikuthi yabona so noma ungathi uyamstopa endlini uthi uyamgada ukuthi angangeni kuya ngokuthi angazi ngayibeka kanjani kuya ngokuthi uNkulunkulu kupha umntana onjani ongathatheki lula yabona ngoba ngathi mina ngizomgada mara anginamanga angaphuma estradini and bayicela abancane ngombona emakathi lo yawayabhampa so ischeme baningi mobabheka nje uyabona ukuthi esikolweni laba ngeke bacede naku-20 ngeke bafike so isolution ukuthi nje sithandaze I think yinto ezosolva because amaphoyisa angeke ayistophe i-community angeke istophe okay so time like nakubutsa time according to na process ya ka le gore like ubona ntwana e gore like ke tlo end up mo life e go ke tlo bola or like you ke tshweng ka teng mo or ke tlo grow ke one like question e azama go tshwara nna okay not color bona matumen but I don't know what is your role in life Kure concentrate I mean people laugh you are like yeah not a comedian He's a content creator, like it does content creator. Yeah, skits, Yeah. editing, Lubu, like give away message. Mara, more content in now. Can you include motivational things? Yeah. Motivated to another. When you are 26 years old, I think. Yeah. So the they'll look up to you, and then horoba motivate. If you are a gangster, can you advise them to not to, because you end up most tupung will and experience that thing. Can you help us motivate our kids? Because then I've got a son, Wampala, to be honest. I don't know what I'm saying. Yeah. So when you are an influential person, the media, the people know you, they follow you. So in your content, do include their motivation. Yeah. That will be Before I forget, can I show you more? And then you back get a lava to pin. So this time is shown on one. There was the event physical before one never fit on one school. We have to exam. Booking work that it's so exam. The was on 7, fair and a host. Host like a host to MC musical with. The video they are like Bacheli with 7 corner, which is like they knew I was coming. I want to flop now. Bang man, I'm sorry. As the internal lazy, Ugumwana was chabule ganjan, but he carried on and to Lebayan. As Minangu, they were fit. Minaman Namigan and Tonians are fit. I'm sorry. That cover internal lazy 15 numbers. It's on a one that's only Porilera. O scooter, as he had Salekas land into a lake. Zibeleza, that's handy lifestyle. Internal is based on one. It doesn't, zone 1, middle end. You don't seem shop. Wait, young, zone 1 seem shop. And so, and then Bram Fisher hostel top view. Ba, look out. Internal lazy ZT every event. Ba tolagala.
if you gonna die and you are going with us, it's on you and your family, dog. They don't give a damn good by Fantana, Spally, like you told you only they show you come. I'm sorry. So, speaking of English, how out, we think what I'll get the favorite one. Monsters nepesa ka fela o shebe o tloetsa mmele go no bua le a never wetse pa o tlo bolela lebitso la ka o bolele gore ke tumekang ya or na mangata re mo ai kuntwane ngangkazi and nami ngathanda ukuthi umlethe la ya umlethe angibona ya ngizokhuluma naye head to end because izinye izinto abantwana abakwazi ukuzikhuluma nabazali because bayasaba or basaba ukujudge nane ezikubonile umntwana yami encane lengikhuluma ngayo ngifuna ukuthi like baba meinkunzi ukuthi ngizolwela no ilimele ntonyana ibone dewenyilwana le ntwana ngakhona no sekuyisiqhakanyana ngithola like that ngitag like back the hate you give little infants f's everybody so the society mamel like tag life Tupac okhabathini like the hate you give little infants f's everybody your parents the society as a whole kitag life like baboni mutsapampa bakata sifilikwane feli bancane chakadola bashebela mlazi gangster bashebela ma fashion boma orange bakhabata bontwana I'm like gangsterism is something that shouldn't be in the cameras. That's why khale bare hey phela o shebe leringe ngo YouTube ngothi inombolo itlhaka quality ngothi bataba machitara ke bone ba mane ba kwata blind ya ba utla ma orange ba tsa dilo tse mara I don't know dintsama ka magotman le bone ba sa tshabu bua bo pere they have a say bo branani they have a say too abatshayi mara like lento le yimfihlo it's a secret like so yasho ukuthi mabenze le stories zabo Sylvester nabo Tra bakwata abeka utra leswaye uSylvester gcina mtshela ukuthi wena yasibhekela suwazi hayi nithama namli yasho ukuthi hayi mina kima yasithama namsikhathi ngibonisa le video le ukathi iphumenye ithama namadikima wake mudzibo uwakati ukabe kakhuluma ngomuntu ushayiza kajaye ukuthi monkey see monkey do like wetsa wa sabe wena udlala like liko limpopa lekhanye liketsa mabhena yabona no dipilo le go begile le sheba dipilo tsa lona le shebile shebe wa tsa mabhena o grand ya go stars wa tsa diamond na le flat screen ko emene kwa leng u line ene o itse go twetsagala there will be a day prison ya lengo ene tshegoratso diamond le monganya to the point of wa le condemn dipina tsa gae diamo like mina ka mina mama le shebe nya kwata sibale yazwa why awuka sibale like uringa mavara sibale fana na ma like uka unokhuluma like abana diamond uphumile after prison because utha University of Life diamond afela stoksini usheba after prison avela shaba pine sheba mabhena ubu ka ntshwetsa getse sheba mabhena buile le balo ba tshukile ntsole ba batlo mpona ke shile ke ba bona ke shebile ntsole gona le mogesa bua sthalala ka moga sheba tswa ke bona ba jiga lo ntsole ka tsega ke se gile fana ke la gilo bo ba belela go mfetu tseka bona le ba gotsi ba change ntsole ba mozondela le new system ya bona ona mana under Sony o gana go signa ntsole so tax ya go yena ka ofela ba batla tax ya Diamond so ba motshwarisa ba tla di page sa fele ba fetela le bone next lebo that's why Diamond tanga a gona pa kana ikotrongo nna ne ke ya pa ntjaka mara I don't believe the way I pa ka Diamond na ke to mo sponsor ga bo wa trongo nna la e tlo mata so sheba tsabo pestal nna ndi pa ga coach ai before qiniso ka abantu bayifeli Nike njalo like Nike means correct just do it keep motivate like kwetsa tattoo ya Nike ama motivate correct isn't wrong bo Reebok bo Adidas vele mina yo yeah so I understand yeah like correct everything correct angithanda mang like mina ngiplomise ba ka ra ko trial because of maka yangizona ngibile ngikhomba abantu ngithi like there was a time ogcine ke right ka kubue virus but ke nna ka bantsona yeah we ba go botsa question but when you woke up that day what did you take first what did you do busy video rana mbet na feti ka tsoga ka tlhapa ntsola ka lo sheba mere eme ntsola a ke bua ke one tanga tlhapile ntsola ene ke far na ba itse what did you take ale ke re na ne ke
What's about question later? Give Willie after or body. I took a gun, I took weed, I took. That's why the name of Kappa. Vare. You're guilty, what's all? Yeah, what's up? Hey, that. You're not guilty, man. You're not guilty, man. You don't say it's such a minton, but it's a pampa. Hey, ako mo lang yan ang kondo kan dyan ikaw. So, kinansiya mamelodi. Like, ansi, yakite, faith. Ay, because you enjoy ya. Ay, vaya. Yakumbul. Like, babuta ko rin, like, after 2 days, umpona ke matla mo ka. Safe and sound. Ngiyazibuza lo muntu emfethu uyolala va. Athi ngivane sakithi hey. Tona I thought it was the best day of my life lela langa. Ebeziwa ka. Ene muthu one guy. Ke no ke tshwere ke na le. Like Ntagena was there along the way ya situation yaka like you were there too. Shooting sendile yo. Dwana hey Ntagena tare. Nalteng. Hayi ukuthi this guy isingibona noltengi vele ke re like ubone Ntagena nangikhuza yo ntwana. Phela you remember you gave me a text wathi ntwana ke waporela umngane ngama situation akanje ngingiva. Yeah. Ngayithatha ngata Ntagena yawara. Azitara ngithathe light. Engiphuza abashathero ngithi Tobile Tarera ngathi pura. And then phela ngitara kisile dilo tsa ka ko wena choose. Phela ngitile ka tolata dilo tsa ka vaya. Yakhumbula? Mfethu like mina ntwana like nyamamela flop like abantu bangithatha ngathi ngulu. Abanye bafihla amafoni ngibona no kawo ngiyanyela. Abanye abazali bathi mina I'm wrong like ubanza ubana go jiwa last dish kan nako go. Ubona uthabile you got wrong ngwengwe Generation. Mara mina nginandaba ibo ila nakakapela choose. Kali 16 December namfethu tobana kitwa West Park mfethu kitobana the original Matume. Only to find out ule section yabo Masikele yona zala wena. Ngapili yo bo tokshebile zarawa abo serialize mbeng eka Ne. Ntwana yami yazi. Asirapper. Si erisikhathi sethu. Isirapper. Le expert isikhathi. Abantu 444 asayeke. Yeah. Force 4 So bafethu thanks for watching. Thank you. Yeah. Wasn't sure closing. You right go. So bafethu thanks for watching. Thanks for being with us from the first minute to the last minute. The show is not all about promoting crime. The show in Bonita with crime is of tactic. As a gender network, giba anangin phone. Yeah, neyinkinga. Unangishayiwe. Lo muntu akakaboshwa. Uboshwa nini futhi? Ngathi akakapholi lo. Ngiyakhuluma. No. Istabone. You are going to reach 40 years. Yeah. When you are 40, what are you going to tell us? Your last, like you said, this is the last one. Yeah. When you turn over your leave, you've got a wife or kids. Yeah. What are you going to tell our kids? This is the way. Yeah, you must do this. You must not. Wait, Nagdoran. Asijabuleni. Yeah. Khosweni izibhana ka wena ukeni isikole. Ngasiri mina yakhumbula bengenzani pheka wansinya. Wanzona. Akubatlo bona akwathi ukuba next history yawo. Yeah. Or like no bola batho. Wethi wona ntana we tend to like Maara. Umlazi gangster. Bafethu next episode. Yeah, Kabu part 2. Don't forget to like and subscribe. Asazongibona ngabhanga amaNike amaningi. Yeah. And leave your comment. Uthi Soweto Sikhetho. Make sure you click on the membership button to become a member and get exclusive content. Mina ngibone lokushini into Soweto. Mina nazi ukuthi Sikhetho. Nangithi kasi uthi levukile ne. Yangibambile. Ikasi levukile. Yeah. Mina yazi into engifuna ukuyisho viyene. La abazenza mina. The Facebook account is not so guys. Account me one. The fake account is but all scam ali chalete tsa lona. Like account ya kana. Botho bana ka di live video. Di live videos tsa ka ai ka na tlhaloganyo o wele ke tsa ka mabong because they like bad publicity a ke re bona. Yeah. Basifuna hlanya njengabo Jima Shiko so bona. Hayi. Hey, you can do mistake. Sharp.